Eye n'Ensoko TV oboroso bw'umugusi. Mwanchumu rigereria w'Ensoko TV mbia muna soko choregeta sini kiga ase obutuko boiga we 20 somotienyu 12 mwaka bwechiri bubere 25 matukatigarite na beroka tonyare kuba tugosieka omotienyu iga abego gosieka mwaka iga bwechiri bubere 25 no gusaba kwanenga gwatwara ritukorigia abego kwanyara kuba gukwegokia nemiroberio yagendrira sembeo y'Ensoko TV nabona senchira bene okwarigania nkomanya ya nekiwe kurwase chingongonye chensane mono rugongo rwagusi account ya Kisii account ya Nyamira ne account chonse 45 na ibere mwanchu murigeria obutuko bwarero asenchira ya bene nigo turachi gukomanya hesabari y'uburayi bwa siasa umeshimiwa Dr. Fred Okengo Matiang'i umwibura kurwa sorongo rwagusi oyueso kira senchira ya bene na korokiganga yae yogocha kurigia ekirogo cy'uburayi bwense asoba choryo bonne uburobirio kwenekigwa umutinyo 5 na 3 mwaka wechirubere 2025 nebero murikito Innocent Onyango obutuko bwarero ni garachi gwikaransa na kumurikira asenchira ya bene esabari y'umushimiwa Matiang'i kurwa gasweta asobokoreria sense na ndemone sabari ya gesiasa abusio bokoria gochorwa buna umurayi bwense gotoskare ingokora gukomanya ya nekigo kura semesa yama yakuru Ensoko ninchi kumwereria hokoboko oyo minto Innocent Onyango anyare kobaka gukomanya kurwa sensemo yo igotoskare hasibonsi bali bagotubwatia sensemo yemitandao yekerero Facebook na YouTube na Ensoko TV karibu sana na bokombwatia boigo na ncha semitandao yane una Clinton Ondigi asiri baga ya Brian Achaka na Felistas Kabendi togo sabiru karansika sengencha mesema yakuru Ensoko ensemo achakira bon. Karibu sana mwanchumo rigereria bono tuguchaka no roboti rukubwate botukubwarero nonya magega yabamenyi bense moya Naivasha eward ya Basi Central bunge ya Bobasi county ya Kisii gosangiria hebirangererio igoro yokobao wepara yokurwa sensemo ya Naivasha kigogi ritkoria rero nigo baesokire na kwemurungania gocha sensemo ya mate yo gosieka epare yo yanseme yo koirira guturubania hobosombi bwabo okwana isiko ya bisi yo mu commissioner bwe county ya Kisii ritkoria rero maega yogokora enkwana igoro yebare yo nigo bono bagandire osebaragire kiara egati yabantu asenseme yo abo babere bakubachanda so gosieka epare yo maega yabo kokora egikaro no mu commissioner bwe county yo ya Kisii nigo bono baikirana okoigwana so kugoro gwe pare yo asebono baburire bonsi bari barenge koyetumeka pare yo koyetumeka gochakira bono batari nabo babonde bwensi muri kito Pethuel Machini nero gotego remesa yama yakuru Ensoko ensa eyamo otkobware Tema haki yetu, tema haki yetu, kama barabara. Abamenyi b'ensemo ya Naivasha eward ya Basi Central bunge ya Bobasi county ya Kisii nigo besokirina kwemurungania gochia sensemo ya mate iyo yasieke para yansemiye kubwatania Naivasha kugenda kigogi na kuirira guturubania bosombi bwabo. Mimi tangu nilipokuja kwa hiyo area nilipata hiyo njia iko. Ni vile njia ilipanuliwa ikakuwa kubwa. Sasa wakati nilienda hapo tulijua hiyo ni njia yetu tunapita kila wakati. Tulikuwa tunangoja tu barabara ikuwe kubwa tuwe tukipita. Juu kila wakati tumesumbuka sana hapo. Hatuna mahali pa kutransport. Koruna ibole tuo indomo ke entere ino yarenge. Wana timanye tingaki entere yo inkige kogera mwasi yago ekorwania abantu na ndenyi gwete igache gwete mukamuro mtoka. Tulifurahi barabara imelimwa. Sasa nyumba mtu mmoja tu familia moja. Kwa hii kijiji yote watu wote wamekatwa ploti yao. Mtu mmoja tu anaweza fanya sisi tusipate njia. Hiyo ni kitu imetusumbua sana. Atulali usingizi. Sisi tumeteseka. Hiyo ni kuteseka, tumeteswa. Sijui ni nini tumekosea ndio tupewe hiyo barabara.
watuambie ni nini tumekosa, watufungulie barabara. Na maiga yogokura egikara no commissioner bwe county ya Kisii nigo baikira richibu epari yigorwe rimorioka unakorengana ka tuikansa muisonde otwa iwananite no assistant chief oito koruke wa sublocation igoro ye pari siekire tugatebani bakao twakwanete asubwagare agatoa na okay tocho obisi obisi nyingi igo asiri tukeriria rero ntwate amatwa ikaso obisi ya bako bari asitwaga ni gitwike twakwanire na ndi twaiwanane na ndi twabikire ibintu bitu na byatakeire na ndi twanjirwa ase county commission inga pare igorwe pare yesieke kurwa sensemo ya bobasi na ivasa na gochi gotia uchikigogi igasiga bugati asabwe igorwa abantu basibatigara kwa bakorerwe gasi yetakeire. Mahali mmesikia kuna barabara ambayo ilijengwa na Mheshimiwa Arati kupitia kwa county government. Hiyo barabara kuna wachache ambao walikuja wakaifunga na tulikuwa tumefanya public participation. Baada ya kuongea na chifu vile mwenzetu amesema, alituambia kwamba tukuja hapa ofisi ya county commissioner, tumekuja, ametuongelesha vizuri na tumekubali na mambo yake. Sibono abantu bonsi baringe no bwoba gutumike pari yo baboriwe ko yatumika batari na ntemi. Lakini bona ndi kubatakana na tuwairwa na okay e pari ye igoiru umuntu rabawe tabunaga netinegari ne pikipiki na magoro egere enyare ko bageko genderera. Ngo banye siegete kimamincha yesi yeli chiko. Sasa naomba wale ambao walikuwa wanatishiwa kwamba barabara imefunguliwa, sasa kila mtu ambaye ana shughuli zake ataweza kupitia hiyo barabara. Pia kesho vile mwenzetu amesema, county commissioner amesema kwamba kesho tutakuwa hapa ili tuendelee kuongea mengi kuhusu hiyo barabara. Kuripotiria Ensoko TV kura service yo mo commissioner bwe county ya Kisii Memo Chibosongo county ya Kisii Nchempethuel Machin. Bemano muri kitopethuel Machini no robot rwa senchira yobo ikirano togosuka bosyo mwancho murigaria Chinyangi chabamura kogenda iburu nigo bono chigo cyare gokorwa ase chirusa cy'umutumuko mutinyi oikome na kabere kira omwaka nigo bono kiro emeroberio hegendete kwane kiwa chinga kichiga chemegeyo nigo habaga kakorwa sorgongo rwa gusi baesokire na kuruko boria gochiase abaibori kubwaterera ekemira bunenchire mo yogo chakogendera kubakini abana bamura ase nchire bwandra tumuri kito Vincent Monda na muri kiro robot rwa senchira yobikira Korengana ni kemira kyo mugusi goikomo mura aitenseme yeyo kwaruka amanya kuruko omonto monene korwabo kare nigo yari ngomo yego monene uyo gutunyanwa n'abantu abange korenganiwa n'amatuka bono nyume nyange yo etaraba bale bakogenda iburu ngwaregane bale merobiri etalimeke gesora bundi cyo kuru West Mugrango ngotorera rengane yasobwagare omonte kerare ko kworo kitariri gosate bigungangu ciare kwenda maguta mutwe igare guchaka kwe arigania ngakiare arigania otenye bitugi egakaro muriro ngo rendu orenge omwana omumura nigare gotenye bitugi obeka amo otugetwani abantu bamanya kumanya ngabona omwana oyo nkogenda arachi kwaruka asomo gusiko genda iburu engencho ya yenene nerei ekaro omwana achire maguta mutwe no kurwa enseme ndenke uchenene otwara masikani buno omonto orure kiare kende uche kiare kende igo asomo gusi ekaro omwana areko ene mutwe ne military ende yarenge yoko somi omwana kurwa asegete agenda asegete buno omwana akuru BB1 ogenda BB2 na endo ogenda uchimutwe igo kegusi omogusi na amanyete buna ari gutsukia omonto kurwa asegete guchienza emende amatera yabare gusichi simbole chiri mambia nekero kelyo buna abuna bare amatera ari na bwato bwamate ngogera ari ngo omonto ekero omonto atereirwo marieta aria umanya nga orure step gete guchie step ende igo na bwate sababu omoyegoyo nonyetari ogwikirania kemira gwoka kolende ngo semiorenge chimbwa chingia amaigilio gochase bale bakogenda bware nigakorolekana koba makongu gosebuna naende negesusuro korende neganga yo kumonyorio gocha iburu buno mosacha gwekaminyakani n'obugima neba bwakongire nekerara ari nyumba ngo bundu sware buna gocha koba ekera bero musacha tagenda mwangina nyumba tagenda se abantu
tesibi sabantu bomuroche naende atwara masikani sabantu abanene ekero bakumutuma nero genda iyi nere ganga y'omugusi omwana omumura amachikari are koegwa tari gesusuro kiarenge korene no kumubeka nera amanyenga ekera abeire omonto omonene nkiabwenete gochigokora naende amachikari are koegwa na yare kumubeka oba strong ng'oruro muishia obeire omosacha abagaka begekoro nigo bagotema kobeka tene nibuna abamura barokiwe bakire getambo kerekene na sobogima naende bairwe skenene obogima bw'omonto oria ekero omonto arokire ngochenchi are chimbu chiaye chiogotwara masikani egekorwa obeire trend osomiwe ng'ang'a kiakoba ekero are omonto omoke naende bono obeire omonto omonene naende omonto bwaro ochire maguta motwe niga are gochenchi chingencho chiaye egekora nabundisire korwa iga ase arwete riri achagete gwatia ebitugi ekero agochikogenda maguta motwe nansete gwepuripeng'a bono nchera abeire omonto omonene abagaka banigo bagoteba obware bwa makiaya bwakeire oborito koreng'aniwa buna bana mbari konyora chingaki bagosemiwa amang'ana y'engencho komenta nayo niga enamba enene yarorekanire ekoirwa bware n'abang'ina egento baiga abagaka bagokana buna tebwenereti abang'ina babono abakoire abana babo bware gose iburu naende baicha babareta bana bari bari gotwara nsoni buno omogusi okare are korinda abana babo igo nare kobori omogusi onde bwensi ondigererete naende ntegererete ng'a abana baito tobabundise chimbu chingiya igo nare gotebia abasubati babono riba bagoturutumba abana babo tiga batiga abana abamura bairu maguta motwe na abana abamura n'abang'ina na barabu baira abana chinyaroka bababundise onyore konyarekana tonyora abana abamura kero baru bachire bagochikogana maguta motwe na kero barure maguta motwe baegwe semina ng'a kibaramenye koreng'ana nekemira omwana omomura otararoka oyo n'omwana ekero achire iburu Eunice Kasare Vincent Munda Ensoko TV. Nemono murigito Vincent Munda norobotu rukurendeke mira kurwase orugongo rwa Gusii togosuka bosio mwanchu murigaria abasae nigo bono babori gokwenana amasikari gochiase abagotu agotuguterare chibose gotuguterare hebimira ebyanekirie abang'ina abagotu nabega abagaka abagotu konyara koba bagokagerwa kwenekia oborogina abange babo kwirerwa gosambwa okubori gokoiga nigo kwarurwe gochiase keromoiga onekiwa bokurwa esco gochiase omong'ina Agnes Mora Ombaki oyore omoburaka w'emiaka wetania emi eyamo oyore gochengerwa obumenyo bwaye ase ense senator omochore omokoro Millicent Omanga negati yabande aho baikirana sensemo ya kiamo kamensemo ya bunge ya Nyaribari Masabe county ya Kisii asomo igoyo ukochengera bosego chengero moigoyo nigo baruro kubolyo kuko kweneke buna abagotuna baro banyora libagari abolyo kwegwa esco na nemono korendwa na serikali. Huyu mama alikuwa anashughulikia mambo mengi, walikuwa wanashirikiana na papa kupanda majani chai, maua na akaanza kuterimisa sure tukasoma na vile vile huyu mama walishirikiana na baba yangu na tena akagwa na baba yangu akagwa na miji mingine alilea sisi vizuri na alishirikiana na watu wa Manyata hapa kwa mambo mengi. Ni ile advice wanatupatia ni kuhusu jinsi tunakana na watoto wetu baadaye na familia yetu. So ametuadvise na ametufundisha mambo mingi kuhusu jamii. Na mambo mingi ambayo tumefundishwa ni kuhusu vyakula. Vyakula hizi ambao tunakula kama nsaga, managu ni hao shosho wametufundisha. Miaka yake amefika miaka 105. Tunasema it is a blessing. Ni baraka kubwa sana kwa sisi wajukuu, vitukuu na watoto wake wote. Tunafurahia na tunamshukuru Mungu kwa kumweka hii maisha marefu. Na ndio kwa sababu tumekuja pamoja kama familia kumsherekea kwa hii sherehe yake. Na ningependa actually kusisitiza au to encourage the youth, the people out there, the Gen Z, kwa sababu kwa hii jamii yetu nimeona vijana wanakuja wanaenda sijui wanachoma hawa kina mama wazee ambao wanasema hizi ambao sijui wamefanya sijui ni warogi sijui ni wanini. Tunataka kuambia kwamba ukiwa na mama ama ukiwa na your grandmother, your grandparent, kama my grandparent hapa Agnes, yeye ni nguzo.
let me tell you what she does in this family. Amwezi jua kwa sababu yeye ndio msingi. Yeye ndio foundation. Yani kama ukijenga nyumba lile jiwe la chini ile mnaitanga 9 ndio huyu Mama Agnes. Ninafuraha siku ya leo mama yangu aliita watu starehe wakati yako hai. Nimefurahi sana mama yangu kuita watu wakati we iko hai. Wengine wanafanyiwa harusi saire wamerara. Lakini mama yangu umefanya kitu ya maajabu. Siku ya leo umeita watu wakati we iko hai. Ninatoa shukrani kwa Mungu. Mama Mungu wangu akuongeze miaka ingine alafu tuendelee kukuona. Tuguska wasio mwanjumo rigeria hemisa yoko mwa hesko yomwerio Mheshimiwa Cyrus Jirongo yosiro bage mabwaya matukabwango gasomo basokono bwe para nigo yanekiwa hase town ya Kitale county ya Trans Nzoia ase gatia baraiba ikiranoro bagendrere komorera na komotogia so baraibu ayobia sabangi barokane kogendera kuboria ebitabo byonsi byo borendi kwenekia ngokora bire obotuki erigocha kumanya yamateaye ninki kererete obosira kwayo obogima Jirongo nigarachi koenwa ase enkaya eri tukoria ankyo asomoiga okagere gwikiranwa boigo na barai akuru asorongoro Western Kenya nense ya Kenya engima. Hiyo itakuwa vyema kwa vyombo vya dola kufanya uchunguzi kamili kuhakikisha kwamba ripoti ambayo itatolewa itaenda sambamba na yale yote ambayo tumesikia, na pia italeta ile wanaita kwa kimombo closure to the issue of Cyrus Jirongo. It is an imperative that we cannot relent. It's imperative because this is how many people have disappeared, and we need to allow the family to rest, knowing what has happened to one of their own. Wafanye thorough investigation, waambie wananchi vile ilikuwa. Kwa maana wananchi wanauliza maswali mengi. It doesn't add up. It doesn't add up. Kuna kitu moja tu ambaye watu kila mara wanauliza. Ile bus ambaye iligongana na Jirongo ilikuwa inaenda Busia. Khandiri yuko wapi? Na iligongana na watu walikuwa kule, basi ikiwa inaenda Busia, 90% ya wale watu lazima walikuwa Waluhya. Hao ni mregani? Na hakuna hata mtu mmoja ametoka akasema alikuwa katika basi ambayo iligongana na gari nyingine Naivasha. Kukojoa atakojoa saa hiyo. Na hiyo basi kitambo ingine itoke Nairobi, ifike ije ibebe hawa passenger. Sikuna watu katika hiyo basi watakuwa wameona hii accident. Na wanasema watu walienda na mguu wapi? Kwa hivyo hii maswali ndio inatusumbua. Sisi hatujui what happened. What we just want is the investigations itoke. Na wewe ni deputy DG. Wewe sema tu watu wa Jirongo wanataka tu kujua. Ukiona watu wanaenda mpaka wanasema watatoa tochi, ati sasa wanafikiri polisi wameshindwa na kazi, sasa tutumie tochi. Hii tochi itaweza kama polisi hawawezi? I am particularly affected because of the closeness I had with my brother. CJ was not just my brother, he was my best friend. He was not just my best friend, he was my business partner. He was not just my business partner, but he was Toska basio mwanchomo rigereria waziri otenete wizara yoborendi boime yense Mheshimiwa Kipchumba Murkomen
niga kwaniro kugania kukorororo kwa bagambi nabo igabatureti kubwaterana nebitabo byonsi byoborendi koenekia nkorwani bire usengwekirani bire okorwania esegi ya marori atancheiri nabo igamaryogo yogotindia Mwaziri nigo bono aenekia buno ansemo ya Trans Nzoia negatie county chiri chia aenekirie ubose okoniwa kwa maraiga atancheiri nabo igo amaryoga aiga yogotindia asebono hakwaniro kugania kukorororo gwe serikali kubeka emiroberio yogochia koenekia aiga ngoikeranare nigaringe ko yakwana igase umuiga bwe kanisa ase county yo ya Trans Nzoia. Ili tuweke Kenya ikuwe salama, lazima tupambane na zile janga ambayo inawaumiza vijana wetu. Kama vile mmesema hapa, ni kweli kwamba changamoto moja Trans Nzoia ni county ambayo iko mbele sana kwa mambo ya pombe haramu na miadarati. Na nilipokuja hapa kwa jukwaa la usalama, mkutano tulifanya huko Kitale, tulijadiliana na machifu na wazee na stakeholders kwamba lazima tusaidiane kupambana kuondoa Trans Nzoia kutoka ile orodha ya kuwa wa kwanza kwa mambo ya kuwa na miadarati na pombe haramu. Na sehemu moja ambayo tuko na shida hiyo ni hapa Lokodos, ndio, na sehemu zingine za upande huu, na tumekubaliana kwamba nimeambia chief na nimeambia security team they must work together to make sure that we get rid of these things. Hatutaki watoto wetu waumie kwa sababu ya pombe haramu na madawa ya kulevya. Na kama kanisa, wakati serikali inapambana na hiyo maneno, lazima pia sisi tuwe kielelezo kwa nyumba zetu, in our own houses. Lazima tukue ni sisi ndio leaders. Uwezi, nataka niseme hivi, kama wazazi, mimi siwezi sasa niachie watoto wakue wanaenda kufunzwa tu na shule. Lazima pia tuwe na nafasi ya kufunza hawa nyumbani. Pia nyinyi wazazi mjue ya kwamba watoto wenu sio responsibility ya serikali. Serikali iko na responsibility yake, lakini responsibility number 1 ni nyumbani. Na therefore nyumbani must be the right place penye tunawapatia right values. Number 2, kanisa. Kanisa plays a very important role in shaping these young people. And it's important tukue na proper curriculum. Yeah? Tusitumie ile curriculum ilitumiwa kwa sisi. Pastor na team yako, I cannot teach you this. Lakini from a security perspective and from my personal experience kwa kanisa, lazima tuchukue also our curriculum kwa kanisa ya youth na children iambatane na the challenges they are facing in this time. Tusifunze hawa vile sisi tulifunzwa, tuwafunze vile generation yao iko, na tuwafikie vile wanaweza kufikiwa kupitia zile njia ambazo wao wanaelewa vizuri. Kama ni musiki, kama ni acting, kama ni music, kama ni songs, hiyo ndio njia moja itaweza kuwasaidia wasonge mbele pamoja. Mwancho murigaria wikira wono to wikira omwerio bwa maya kurwa ensoko ensa emo hasobo tukobiga chideka chabto kire 23 igoro yensa emo buna nachika gukumanya murikito Innocent Onyango ngomwa ribaga bono hanyara kobaka gukumanya asobo ime esabari yomushimiwa Dr. Fredo Kengo Matiangi yaye yage siasa na boigo eganga yaye yokuria gochorwa buna umurai bwensa sobo chorio bonne borobere konekiwa mwaka bwechirubere 25 gendra kwa keno murebero yo asembe yekoroga chinsa isato na ndeni nchikore na gaiga tosange asenchira yubo ikero nkuru kwa Clinton Ondigi Felistas Kabendi na Brian Achaka na butwa bwatera na konekia muregene chibicha ngochara asenchira lengia.